चिकन अच्छी चिकन अच्छी ନେଇ ଯାଉଛି ମାଛ ଗୋଟେ ବାଗି ଟାଣ ଟାଣ ଟିକେ ନରମ ଅଛି नरम अच्छी ना कौन नरम दरकार ना कौन ନାଇଁ ଟାଣ ଟିକେ ସସ୍ ଆଣିଲା କରିଦେଲି ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଛ ତୁ କହୁଛୁ तावार माछ भजा जो ଚିକେନ ଆଣିଥିଲେ ପରା ना बाम्बो चिकेन आनी चिकेन पकोड़ा आनी ଆଣିଲନି ना बाम्बो चिकेन टा खाइबा ତମେ କ'ଣ ଆଣିଛ ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ତମ ପ୍ଲେଟ୍ देख ଏଇଟା କୋବି हाँ ଏଇଟା ମାଛ एटा चिकेन ହଁ एटा छतु ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଖାଉଛି कोबी खाउची ଆଣିଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖେଇଲୁ वीडियो कोन खाउची कोन कोन आनी कोबी आनची बाबू चिकेन आनची और चिकेन पकोड़ा आनची ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସିଥିଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଗରୁ ଆସିନୁ ନା तुम कोन आमे आस्तु आज गोटे ब्लॉगर होबा कोन आमे आस्तु कोन पडु पडु करी खाइलनी ନହେଲେ ତଳୁ କରିଦେ ହଁ खाली क्लास जीबी को मंदिर हाँ खाली मंदिर आगे बुली जाऊँ